Matod pa diri nga ang sundalo na ay mga pagantos, moambit gyud siya sa mga pagantos. Kung matod pa diri, ang usa ka maayong sundalo gusto niya nga mahimuot ang iyang labaw. Try to imagine. Ang ato di ay usa sa mga goal, of course malipay ang atong mga superior. Musugot ang sa dili na amang kita gitawag mga commander, na atay labaw sa tanan, na atay gitawag og commander in chief. Wala tay laing commander in chief, is ang Dios. Amin ba? Say atong labaw. So kung kita nagpahimuot ta sa atong mga hipe, nagpahimuot ta sa atong mga superior, labaw sa tanan ang pahimutan nato ang Dios. Kay siya may naghatag ani nga opportunity, siya may naghatag ani nga trabaho. So ang atong pahimutan aning atong trabaho is no other than is God. Matod pa dinhi nga ang sundalo dili mag-apil-apil sa mga kalihukan nga walay labot sa iyang pagkasundalo. Of course kay kung di punta mo align sa mga guidelines, ma-violation man ta, no? Natay mga nagitay mga gitawag limitation, natay mga boundaries. In order nga makahatag ta og dungog sa atong, of course, sa atong agency or sa atong constitution or sa atong labaw, sa atong superior, so buhaton nato uban ang sakripisyo nga diin dedicated ta, loyal ta sa atong trabaho, kay loyal ta sa atong Ginoo, loyal ta sa atong gobyerno, loyal po ta sa atong pamilya. So usa ni sa mga challenge nato ang mga sundalo or ang pulis, naagid sila yung mga sakripisyo, no? Kanang iyong kinabuhi, yun ang gigugol tanan, no? Vulnerable kayo mga pulis sa mga di maayong panghitabo, pero tungod kay may sanong mo sa iyong tawag, sa iyong ang calling, may didikit mo sa iyong kinabuhi. So mo nay trabaho sa mga sundalo or pulis, sundalo ni Kristo or pulis ta ni Kristo. Nakadumdum ko last other day, first time nako nga na-invite dito sa kampo sa Balue. So daghang mga sundalo dito nga atong nawalihan sa pulong sa Dios. Nakita nako ubang sundalo dito taon murag kapoy pa kaiglawas. Kapoy kayo sa bilar. Pero salamat sa Ginoo nga at least na-encourage nato sila nga mao man gini atong duty kay Ginoo may naghatag ani. The more ta nga faithful sa atong duty, the more ta nga faithful sa atong function, na may Dios mo sustain nato. Tagaan tag kaalam, tagaan tag kusog, labaw sa tanan, tagaan tag divine health. Amen. Mo man importante ang health yun nato. Kay unsaon man ning trabaho kung wala tay maayong health, no? Wala tay maayong panlawas. So, dunay tulo ka personality nga atong isgutan. Unsa tay una? Ang sundalo. Ikaduha kini gitawag atleta. Na kung mag-isgot tag athlete, meaning ang mga atleta dili pwedeng wala na disiplina. Naa gyud na disiplina. Naa na gitawag training. And then of course, kinahanglan naa kay sufficiente nga stamina. Kung saan man nimo pagdaog sa usa ka competition kung wala kay training, kung wala kay stamina, wala kay saktong training, or of course gikinahanglan pud kag coach. The same way kanato naputay coach maong Ginoo. Naputay trainer, mo train nato ang Ginoo. Mohatag nato og techniques, mohatag nato og wisdom. So sa samang paagi kita gi-consider ta nga sama sa usa ka atleta. So in other words, ingon nga atleta tas Ginoo, gikinahanglan ta og kaalam gikan sa Ginoo. Matod pa dire, ang usa ka magdudula dili siya gantihan gawas kung musubay sa salagda. Meaning naatay gitawag mga guidelines, naatay gitawag og mga rules and regulation. Nagtuo ko nga gusto man kita reward, gusto ta og kining ganti, gusto ta og favor, gusto ta breakthrough. So ang kondisyon nato matod pa dinhi, musubay ta sa mga gitawag og lagda or precepts, mga guidelines. Sa samang paagi, of course, sa mga pulis. So salamat sa Ginoo muna nga kinahanglan na ay mga pag-ampo nato, no? Ako nag-back up og prayer ninyo nga i-guide mo sa Ginoo ang iyong mga decision, ang iyong mga tikang sa tiil, ang tanang buhat sa iyong kamot, giyahan mo sa Ginoo. Kay mora nay guarantee nga tagaan ta sa Ginoo success. Mora nay guarantee nga tagaan ta sa Ginoo victory. So ang mga atleta musubay siya sa gitawag og mga disiplina nga guidelines, no?
So by the grace of God, natay pagdisiplina sa itong kaugalingon. So ang magdudula dili siya gantihan hantod nga musubay siya sa mga lagda. Ikatulo, kining gitawag farmers. Kaagi na ba mo pagka mag-uuma? Dili laling ba ang farmers? Kinahanglan dia ang pasensya. Dili man pwede nga kung magtanong ka mutubo dayon. Gusto din ka mo harvest. So naatay gitawag og kining patient, no? Naatay gitawag humility sa Ginoo. So ingon nga sundalo ta, atleta ta sa Ginoo, farmer pagyud ta, meaning kini atong pagka-tao diya sa Ginoo, naatay gitawag seed of faith, seed of righteousness, seed of prayer, seed of kindness. Unsa may pwede natong itanom? Magtanom ta og pagkamaayo, magtanom tag pagkamatarong, magtanom tag sakripisyo, magtanom tag pag-ampo, magtanom tag paggay, kanang tanan atong gibuhat para sa Ginoo. Kaya kung naatay buhaton para sa Ginoo, naatoy buhaton ang Ginoo para nato. Otherwise, kung wa tay buhaton para sa Ginoo, wala tay gitanom, dili ta ka-expect na natay harvest. Saan yung pag-harvest nga wa man ka magtanom? Non, kana nga klaseng prinsipyo diya sa sowing and reaping. Magtanom ta, matod sa Bible, kung magtanom ka og hangin, muani kag bagyo. Kung magtanom kag hangin, muani kag bagyo. So sa samang paagi, daghan tag pwedeng itanom as a farmer. Kita sa mata sa Dios, dili lang kay pulista, dili lang kay sundalo ta, usa-usab ta ka atleta. Usa-usab ta ka farmers. Sa matag adlaw magtanom tag pagkamaayo, magtanom tag gugma, magtanom ta og pagkamaayo, magtanom tag mga maayong butang. Tungod kay kung unsay imong gitanom, mausab imong anihon. So mga sir, ini nga kabuntagon hinaot ko nga natay masabtan karon, natay naputlo kining mubo nga minsay. Ang Dios buot lang jud nga kita lig-unon sa ato ang dedication, sa atong gitawag loyalty. Kung pulis ta, loyal ta sa atong trabaho, loyal ta sa atong gobyerno. Sa samang paagi, loyal ta sa Dios. Kay sundalo man ta ni Kristo. O kita atleta, loyal usab kita. Muna nga kita mo dedicate ta, mo take time ta og kining training, mo take time ta og pag-cut-on og mga techniques aron nga mudaog ta sa competition. Sa samang paagi, naatay mga competition. Kining mga pagsulay sa kinabuhi. No? Naay mga pagsulay, nagkalain-laing circumstansya, nagkalain-laing panghitabo nga gitest tas Ginoo, lain-laing panghitabo nga gitest sa Ginoo atong pasensya, gitest sa Ginoo ang atong hunahuna, atong pagpagbati, ang atong kahibalo. So, from time to time, the more nga kung magkat-on ta sa pagkamaayo sa Ginoo, the more ta nga muliwat ta sa Ginoo. Makabalot ta nga kung saan pag-adjust, kung saan makapasaylo, kung saan makapaubos, kung saan nga kita makatabang, kung saan nga kita mahimong channel, mahimot ang gitawag o ihimplo gayon diha sa pagkasundalo ni Kristo. Ingon man diha sa pagka-atleta sa Ginoo, ingon man diha sa pagka-farmer sa Ginoo. So I hope nga natay na-absorb karon sa bubo nga mensahe sa Dios. Mga sir, ang Dios wala pa nahuman sa inyong kinabuhi. Dios napay mga plano nga nindot kayo. Ako mga pagampo nga titigan mo sa Ginoo, tagaan mo abilidad, tagaan mo kaalam, tagaan mo sa kasing-kasing ni Kristo nga kining anyo determinado, kining confident, determinado ta nga mudaog ta sa atong mga trials sa kinabuhi. Amen. Sir, salamat sa inyong buwan. Magampo ko alam ninyo. Magampo ko amahan. Salamat kay Lord sa kinabuhi, sa mga kapulisan, sa mobile force unit. Salamat Ginoo kung gi-bless karon ang ilang tagsa-tagsa. Nagdeklarar kog protection kanunay. Nagdeklarar kog divine health nila. Protection sa tibuok panimalay, sa ilang pamilya, sa ilang trabaho, sa tanan nilang lakaw mga operation. Lord, nagdeklara ko nga ang imong manulunda mag-una kanunay nila. Dagay sila special favor in the mighty name of Jesus. Maghari ka sa kasing-kasing, ang kalinaw ug ang gugma kanunay ilang mabatunan sa ilang matag panimalay, sa matag individual. Salamat sa imong pulong karon nga dili to mo labay kawang mamunga kato Ginoong Dios ug mga maayong bunga sa ilang kinabuhi. Dalaygon ka man sa walay katapusan, himaya og dungog gahong pagpasalamat alang lamang kanimo sa walay katapusan
pinagi lamang sa gamhanan nga ngalan ni Kristo Jesus nga among Ginoo. Amen.